Murakoze cyane. Reka tubagezeho umwirondoro umwana wacu Tantine watabarutse. Nataka kutusomea historia hatutatafsiri. Umwana wacu yitwaga Tantine Nyasamaza Jessica. Yavutse tariki 24 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2001. Avukira mu gihugu ca Republika Iharanira Demokrasi ya Kongo, mu ntara ya Kivu y'Amajepfo, territoire ya Fizi, mu Minembwe mu karere ka Muriza. Ise yitwaga Nkumbutsi Serweja, mama we yitwa Maombi Nyashimwe, papa we akaba yaramubanjirije. Amashuri yize, ishuri ritangira ariryo twita école primaire yaryigiye kuri Muriza, ayisumbuye nanone aza kuyakomereza mu gihugu cy'u Bugande ku ishuri ryisumbuye ryitwa Institut Nakival. Akaba yarize imyaka 3 y'amashuri yisumbuye. Ubuzima bwa Gikristo, Tantine yabatijwe ku itariki 28 kwezi kwa kane umwaka wa 2017 mu itorero rya Emmaus mu Bugande, anakorera n'umurimo w'uburirimbyi muri iryo torero. Akomereza kandi umurimo w'uburirimbyi mu itorero rya New Jerusalem. Mu mwaka wa 2021 aza mu gihugu ca Kenya kubw'impamvu nanone zo gushaka ubuzima. Nanone ageze aha muri Kenya yakomeje umurimo mu itorero rya True Way of Life Church, akaba ari naho yatabarukiye. Imirimo yakoze, yarazi gukora neza no kumenya gushakisha iby'ubuzima. Yakoraga umurimo w'uburirimbyi n'umutima wose, mu gihe cyose yaba arimo awukora. Yitabiraga ibikorwa bya korali bitandukanye ndetse n'imisanzu yose akayitanga nk'uko bikwiye. Yakiranuka mu kigira 10 n'amaturo, n'igihe atabonaga umwanya wo guterana, ariko yahita yohereza icya 10 ciwe kuba gishinzwe. Nanone yagandukiraga ubuyobozi bw'itorero n'ubw'umuryango avukamwo. Yarafite iterambere n'imigambi myiza ku muryango wose muri rusange. Nanone ibyamurangaga, Tantine yarangagwa n'ubwitonzi n'ubunyangamugayo. Kigira 2, yagiraga amagambo make n'ubugwaneza. Yaritonda akanubaha cyane. Kigira 4, yari umunyamasengesho nyabyo bitari ibyo guhatirwa mu buryo yasengaga. Buri munsi wa nakane Tantine yararaga nanone mu cyumba c'amasengesho akarara senga. Bakiba muri plote, hari inzu bagiraga nta bantu bari bayirimwo, akagenda munsi wa nakane akarara senga. Buke iyo nzu iza kubona uyipanga, ahita asaba ubuyobozi bw'itorero abadiakoni, arababwira ngo buri munsi wa nakane bazaba mushakira umwanya azarara mu masengesho. Ibyo bintu yarabikoze igihe cyose yabaye muri torero, abikora neza cyane. Akaba yitavye Imana tariki ya mbere y'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2025 mu bitaro bya Kenyatta University Hospital Far, azize nanone uburwayi bwo ku bwonko, ahita atabaruka. Tumwifurije iruhuko ridashira. Reka tubasabe mwese guhaguruka mu munota umwe twibuka umwana wacu. Banyamurenge gusa, BC uko wangu peke yake, abantu bose bahatuye kuva ku banyagihugu, watu wote wa Kenya na watu wa familia zetu, kugeza n'abandi batuye hano ntazi, na wengine ambao siwajui, ariko bose bemeye gutabara. wote wamekuja Nukuri baraduhumuriza na kutufariji. Biranezeza cyane. Hayo mambo yamenifurahisha sana. Kuri ivyo zose bakoze, kwa yote ambayo mmefanya, nukuri Imana ibaha umugisha. Mungu awabariki. Ikindi chongeho, neno lingine,
Je nshimiye Imana cyane. Nashukuru Mungu sana. Reka nshimire itorero rya Tantine yarabamwe. Nashukuru kanisa ambalo alikuwa anashiriki. Itorero rya Tantine yarabamwo. Kanisa lake Baranejeje cyane. wamenifurahisha. Mu buryo bantangaje. Wamenishangaza. Jewe nashitse hano muri iki gihugu. Mimi nilipokuja Kenya, Umunsi nshika wa gatanu. siku ambayo nimefika, Nageze mu bitaro. nilipofika hospitalini, Mbona ibitaro Tantine nagwariyemwo. nikaona hiyo hospitali ambayo alikuwa amegonjeka ndani, Numva binteye ubwoba. yakaweza kunitisha. Ni ibitaro byiza. Ilikuwa hospitali nzuri, Ariko harico naza mbigayamo. lakini kula kile sikukuwa nafurahia, Mbigaye yuko kwa sababu nta muntu ugwaza undi. hawangekubali mgonjwa alale na mtu mwingine. Baharura n'amasaha ureba umugwayi ugasohoka. Sasa hata kulikuwa na hesabu masaa ya kuvisit. Ivyo mbirebye Nilipoangalia hayo ndabigaya cyane. sikufurahia, Bishaka kumbabaza cyane. ikanipea huzuni kidogo. Mu buryo natekereje, Hapo ikafika wakati nimefikiria, mu buryo nyaza mbona twari kumwe n'abandi, tulikuwa na watu wengine, ariko nkazangira ngo ndi jenyine. naweza kufikiria niko peke yangu. Ndatekereza, Nikafikiria, ndavuga ngiyo ntamenye Imana, nikasema nisingejua Mungu, nari kwiyahura hano. maybe ningefanya kitu kibaya. Naza mbona nk'ubwenge bwanje, Nilikuwa nikiona hekima yangu, nareba uko bimeze aho hantu, nilipoona vile kulivyo nareba uko umwana ameze, na vile mtoto alikuwa, kumva ibitekerezo byanje bigiye kure. nafika mwisho wa fikira zangu, Ariko inza kumenya nyuma kuko namenye Imana. lakini nikafikiria nimejua Mungu. Ariko iyo ntayimenya, Singejua Mungu, nienda mwahambye babiri. maybe watu wawili wangeenda siku moja. Ariko nshimiye Imana, Lakini nashukuru Mungu Imana nkomereje aho hantu. kwa sababu Mungu amenisaidia, Imana yatumye mpumurika. akanipea nguvu za faraja, Ndatahura umutima wanje. nikaweza kufikiria ndani ya moyo wangu. Kuri ibyo byose, Kwa hayo yote bishimiyemwe Imana yabikoze. nashukuru Mungu kwa hayo amefanya. Ikindi cyongeho, Neno lingine shimiye itorero rya Tantine. nikishukuru kanisa pia. Itorero rya Tantine ryarahagurutse mu buryo ubushobotse bwose. Kanisa imesimama vile iwezekanavyo. Bakoze imirimo itangaje. Wamefanya kazi ya ajabu. Nukuri bakoze umurimo je mpamo na tutokora twebwe niwacu Nyakivale. Wamefanya kazi ambazo mimi singeweza. Naza ntekereza nkabona, Nilikuwa nikifikiria nta muntu narinzi hano muri kino gihugu. hakuna mtu nilikuwa ninamjua hapa Kenya, Uyu wareze Tantine gusa. isipokuwa anko yake ambaye amemlea. Abandi bose ntabo narinzi. Watu wengine sikukuwa nawajua. Natekereza ico kintu, Nikifikiria mambo hayo, kumva ibitekerezo byanje bigeze kure. nikafikiria zaidi, Ariko nsanga lakini nikapata abantu b'Imana watu wa Mungu bari hano ambao wako huku bakora imirimo ikomeye, wakafanya kazi ya ajabu, bakora ibyiza byinshi. mambo mazuri. Bene data ndababwiye ngo njewe Ndugu zangu, ubwanje kwa niaba yangu ntacyo nobaha, sina cha kuwalipa cyo bakwira. ambaye naweza kuwatoshea, Ariko Imana yonyine lakini Mungu mwenyewe ijya muhamukorera, ambaye mnafanyia kazi, nukuri zabahembe. Mungu atawalipa. Nshimiye kuva ku bapastori babo ubwo rusengero, Kuanzia wachungaji wa kanisa, guhera kuri revera wabo, kuanzia mchungaji mkuu Reverend mu buryo bushoboye. amesimama na wachungaji wengine Bakoze imirimo wamefanya kazi, kugera kuri korale yabo, kufika kwa kwaya alikuwa akiimba ndani, kuva ku bana bato kuanzia kwa watoto wadogo, bose bangezeho, wote wamenifikia kandi bose baje kunsura, na wamekuja kunifariji, bashika bakaza bambwira ijambo ry'Imana. wananiambia neno la Mungu. Numva Nikajihisi n'abantu bamenye Imana, ni watu wamemjua Mungu. kandi cyanejeje cyane, Yaliyonifurahisha zaidi, nashinye yuko nimeona ya kwamba Tantine yaje hano ari muto. amekuja hapa Tantine akiwa mdogo, Yarahageze imyaka 4, alikuwa na miaka 4. ariko muri iyo myaka yose Katika miaka hiyo urusengero yashikiyemo runo nyine kanisa ambaye alikuwa anashiriki bamufashe nk'umwana wabo, wamemchukua kama mtoto wao, bamutoza uburezi bwiza. wakamwonyesha njia nzuri. Ukuri Tantine yarazi Imana, Alikuwa anajua Mungu kuva akiri muto yamenye Imana. kuanzia akiwa mdogo. Ntabwo byatewe ngo nije wamwigishe kumenya Imana, Sina kwamba nimemfunza zaidi ashanga undi muntu, ama mtu mwingine, ni ibintu byamujemwe ni wenyine. mambo ambayo yamemkujia, Ariko lakini nezezwa nuko itorero ryabo nikashukuru kwa sababu kanisa lao nabo bemeye kumutoza uburezi bwiza, wakaendelea kumlea vizuri, arakomeza mu ijambo ry'Imana, anaendelea katika neno la Mungu. ubukristo bwiwe Ukristo wake ni bwinshi cyane, ni Mkristo ambaye mtu mkubwa amekomaa, bufite amateka maremare iko na historia ndefu, tutobasha kuvuga, hatuwezi kuyasema. ariko ibyo byose Hayo yote nukuri ndabashimiye mwese, ninaushukuru. nukuri Imana ibaho umugisha pe. Mungu
awabariki. Ngarutse inyuma Niliporudi nyuma kidogo, nshimiye kuri Winners. nashukuru Winners. Bari abana Winners Hawa watoto nari nyizi nkiriya mu Buganda. nilikuwa naijua nikiwa yuko Uganda. Tantine yarampamagara akambwira. Alikuwa akiniita akiniambia Ngimba mu murimo w'abana ngo tugera twifatanya. kuna kikundi cha watoto tunasaidiana, Ngo tuzadufasha imfubyi. tunasaidia yatima Ngo tugafasha n'abandi bagowe gutyo. na wale wasiojiweza. Uwo muri muranezeza cyane. Kazi hiyo ikanifurahisha. Nukuri ndamubwira atase. Nikamwambia, je, Yaguteye ico gitekerezo niki? ni nini imekusababisha kufikiria hivyo? Ubwenge wabukuye. Hekima hiyo umeitoa wapi? Ariko nsanga Lakini nikapata kubera kumenya Imana kwa sababu ya kujua Mungu, yagiye amenya byinshi. amejua mambo mengi. Ivyo nshimiye bari abana cyane. Nashukuru kundi hilo Aho bari mahali walipo. Imana ibaho umugisha cyane. Mungu awabariki. Kuba mwarabanye na Tantine Baba mmeishi na Tantine, ukamutoza uno murimo mkasaidiana kwa kazi hii. ni umurimo mwiza cyane. Hii ni kazi nzuri. Nukuri muzawukomeze. Muendelee na kazi hiyo. Kindi nshimiye Imana cyane. Neno lingine ninashukuru. Nshimiye ku nshuti za Tantine z'abanyagihugu. Nashukuru marafiki ya Tantine wa Kenya. Bari abadamu mwabonye babiri. Hawa mama wawili mumeona Bari inshuti ze cyane. walikuwa rafiki zake sana. Baramufashije mu bikorwa byose atuye. Wamemsaidia katika maisha yake ya kuishi hapa. Mbese yagiraga ikibazo Akingekuwa na shida, akiyambaza bari abantu cyane. alikia akiwaambia wamama hawa wa Kenya, Kandi bakamufasha mu byihutirwa. wakaweza kumsaidia. Ndabashimiye cyane. Ninawashukuru sana. Ukuri aho muri Mahali mulipo, Imana ibaho umugisha cyane. Mungu awabariki. Ubundi cyongeyeho Neno lingine, nshimiye Rushimisha n'umugore. nashukuru Rushimisha pamoja na mkewe. Babanye n'umwana wanje Wameishi na mtoto wangu imyaka 4 yose. miaka 4, Ariko bamufata nk'umwana wabo. lakini wakamchukua kama mtoto wao. Nukuri ntabwo wanagiraga ngo umwana ari. Singehofia kwa sababu ya mtoto wangu. Nagasa nk'uri wanje. Alikuwa ni kama mtoto ako kwangu. Kandi nagasa mubwira uzisanzure nk'umwana uri mwabo. Nilikuwa nikimwambia ujihisi kama uko kwenu. Aranyemera arabikora. Akakubali na kufanya. Nukuri ndabashimiye cyane. Nashukuru familia hiyo. Imana yabahaye ubwo butwari. Mungu ambaye amepewa ushujaa hiyo awabariki. Aho nshimiye umuryango w'ubugufi w'abanyabyinshi. Nashukuru familia ya karibu ya Byinshi. Abanyabyinshi Wanyabyinshi barahagurutse cyane. Wamesimama Bakora umurimo utangaje abantu. wakafanya kazi ya kushangaza watu. Kandi uranezeza. Na ikanifurahisha. Tavuze ku mazina ngo mvuge fulani na fulani. Bila kusema fulani na fulani. Rusange aho muri. Nyinyi nyote mahali mulipo. Mwiyumve mwese ko umuntu wese namuvuze. Mjihisi ya kwamba nimewaambia kwa majina. Bakoze imirimo. Wamefanya kazi. Umva nyine binteye nk'ubwoba. Mimi kazi hiyo ikanishangaza. Kuburyo naza ntekeza nkavuga. Nilikuwa nikifikiria na kusema. Namaze kugira kino kibazo umwana amaze guhera. Mtoto alipoaga tekereza nagize agahinda ariko ntekereza ikindi kintu. Nikaweza kufikiria jambo lingine. Ndatekereza ndavuga ngo uyu mwana waguye hano. Nikasema mtoto ambaye amehaga akiwa huku. Iki gihugu ni cy'abandi yararimo. Hii ni nchi ya kigeni ambaye alikuwa ndani. Ibyangombwa yarafite byari by'Ubugande. Ibyangombwa byiwe. Sawa. Mbona yuko bigoye. Nikaona ya kwamba ni vigumu. Ntekereza guhambwa k'uyu mwana. Nikafikiri itakuwa ngumu kuzika mtoto huyo. Ntekereza mbona ko bigoye. Nikaona itakuwa ngumu. Ariko hamwe n'Imana. Pamoja na Mungu. Imana yatekereje iki kintu. Mungu ambaye amefanya haya. Ikagikora. Na kufanya. Kandi Imana yateguje buno bukwe bwiza. Na Mungu ameandaa siku hii kuu. Niyo yabukoze. Mungu ndiye amefanya siku hii. Nukuri ndavuze ngo mwebwe mwese aho muri. Nasema nyinyi kila mmoja ambaye amehusika. Mwiyumve yuko mbashimiye. Mjihisi ya kwamba nimewashukuru. Imana bahe umugisha. Mungu awabariki. Ubundi nshimiye umuryango w'abazigaba buri hano. Nashukuru familia ya Bazigaba. Ni umuryango niwo mvukamwo. Ni familia ambayo ni yangu. Ariko barantabaye cyane. Wamekuwa karibu nami. Barampumuriza. Wakanifariji. Baranyegera. Wakanikaribia. Bakora n'indi mirimo itangaje. Wakafanya kazi ya ajabu. Tatekereza. Siwezi kufikiria. Leo sina nabatekerezaga nagira ngo none habaho bake. Nilikuwa nikifikiria si wengi huku. Ariko nasanze hariyo benshi cyane. Nikapata familia ni wengi huku. Kandi abo bose. Na hao wote niko babashe kunyegera. Wamenikaribia. Bakora n'imirimo nyinshi. Na wakafanya kazi. Kuri ivyo byose. Kwa hayo yote. Ndavuze ngo
Imana ibahe umugisha. Mungu awabariki. Ubundi nshimiye abanyakarere kiwacu. Nashukuru watu wa mahali tumetoka. Abanyakarere kiwacu. Watu wa area yetu. Nukuri barakoze cyane. Wamefanya kazi. Mu buryo n'abana bahagurutse. Hata watoto wamesimama. Bakaza baza gukora hariya. Wanakuja kufanya kazi hapo nyumbani. Bakora imirimo nyinshi. Wakafanya kazi nyingi. Inesheje cyane. Bae inafurahisha. Naza ngira ngo ndije nyine. Nilikuwa nikijihisi nikiwa peke yangu. Ariko nsanga turi benshi. Nikapata tuko wengi. Kandi mwese aho muri. Kila mmoja mahali yako. Nziko mwese uno mwana yaruwanyu. Najua huyu mtoto alikuwa mtoto wenu. Nukuri mwese ndababwiye ngo pole. Nyinyi wote nasema poleni. Ntabwo nije wabuze umuntu gusa. Si mimi nimepoteza peke yangu. Ahubwo ni twese. Ni sisi wote watu wa area yetu. Ibyo mbishimiye mu Imana cyane. Hayo ninashukuru Mungu sana. Imana yarabikoze. Kwa sababu Mungu amefanya hayo. Ubundi reka mvuge kuri Tantine. Acha niongee kidogo kwa Tantine. Tantine acha kugwara. Alipogonjeka yarampamagaye. Amenipigia. Arambwira ngo mama. Kaniambia mamangu. Ngo narose. Nimeota ndoto. Ngo umuntu anyereka inzu. Mtu akanionyesha nyumba. Inzu nziza cyane. Nyumba nzuri sana. Ngo kandi yuzuyemo ibintu by'andi nzi rugenzi gwe. Nilikuwa ninajua safari yake. Naje nziko ngiye gusezera Tantine. Nimekuja nikijua nakuja kumwaga Tantine. Ariko icyambabaje. Kile kimeunizunyisha. Nuko nasanze atake yavuga ari muri koma. Nimepata alipoteza fahamu. Ariko lakini Tantine yateguye urugendo rwiwe. Ameandaa safari yake. Tantine yari imbuto yeze. Ilikuwa mbegu ambayo imekomaa. Kandi imbuto yeze. Na mbegu ikikomaa igomba gusarurwa. Lazima iende. Tantine imirimo yiwe. Kazi ya Tantine. Kuva kiri umwana. Alipokuwa mdogo. Tantine ntiyanamize nk'abandi bana. Hakukuwa kama watoto wengine. Ntabwo nigeze mbona Tantine. Si kuona Tantine. Mbona kosa nk'ikintu cyombabaza. Akifanya si kuona akifanya jambo ambalo inaunihuzunisha. Kandi vivyo ko ndabivuga mbihagazeho. Na ninasema hiyo kwa ukweli. Si ibintu byo gupfa kuvuga. Si mambo ya kuongea tu. Tantine mu bana banje bose. Miongoni mwa watoto wangu. Yari umwana w'imfura. Alikuwa mtoto first born, mtoto mzaliwa wa kwanza. Ariko imirimo yiwe yagazakora. Lakini kazi zake yararengeye abandi bana bose. Alikuwa zaidi ya watoto wengine. Yaragira ubwenge. Alikuwa na hekima bwiwe yahawe n'Imana. Ambaye amepewa na Mungu. Ntiyagashaka ijambo ryo nkwaza no mu mutima. Hakukuwa anataka kunihuzunisha. Nagasangira ngo mbabare nko mu mutima. Niliposikia kuhuzunika kidogo. Akaba ari unkomeza. Yeye akanifariji. Muri make. Kwa uchache Tantine yari umujanama wanje mukuru. Alikuwa mshauri wangu mkubwa. Nagiraga ikibazo. Nilipokuwa na shida. Nakibwira Imana yanje na Tantine. Nilikuwa nikiambia Mungu wangu na Tantine. Abantu babiri. Hao watu wawili. Nta muntu wundi waruzi ikibazo cyane. Hakuna mtu mwingine alikuwa anajua shida yangu. Tantine mbere umwana mwiza. Akawa mtoto mzuri kwangu. Ise yarapfuye. Baba yake alipokufa. Kandi yasize akiri muto. Na alikuwa mdogo Tantine. Ariko yahagaze mu mwanya we. Lakini akasimama kwa nafasi. Kandi yahagaze mu mwanya w'umukobwa. Kwa nafasi ya msichana. Ahagarana mu mwanya w'abahungu. Hata kwa nafasi ya wavulana. Izo byose yarabifanya. Hayo yote akayafanya. Tantine yarafite inkingi ikomeye. Alikuwa anashikilia sehemu kubwa katika familia yangu. Hata kwa ndugu zake. Yabahezaga inama nziza. Alikuwa akiwashauri vizuri. Abahugura mu magambo. Na kuwashauri. Nukuri Tantine ibintu yakoze. Yale amefanya Tantine. Yakoze imirimo itangaje. Amefanya kazi ya ajabu. Ikindi Tantine yakoze. Jambo lingine Tantine amefanya. Ijambo yaragira Tantine yari umugwaneza. Alikuwa mtu mpole. Tantine yarishimaga. Alikuwa na furaha. Tantine yaragira ubwenge bumeze ukuntu. Alikuwa na hekima. Yarakurebaga. Angekuona. Wamubwira ijambo. Ukimwambia neno. Kugira ngo gusubiza kanza karitekereza. Ili akujibu anaweza kufikiria kwanza. Ariko kuba Imana. Lakini kwa sababu Mungu. Yaratekereje. Ameona. Kuri uyu munsi wa none. Siku ya leo. Ko Tantine agomba gutaha. Ili Tantine aweze kwenda. Tantine ntiyapfuye. Tantine hakukufa. Tantine arasinziriye. Amelala. Tantine yaratashe mu bwami bw'Imana. Ameenda katika ufalme wa mbingu. Kandi Tantine yari umugeni w'Imana. Na alikuwa bikira wa Mungu. Kuri ivyo byose. Kwa hiyo yote. Titwobabara cyane. Hatuwezi kuhuzunika zaidi. Kabataramenye Imana. Kama watu ambao hawakujua Mungu. Ngisubiye inyuma. Nikirudi nyuma kidogo. Umunsi wa gatanu imva mu bitaro. Siku ya 5 nilipotoka hospitali. Navuye mu bitaro mbabaye cyane. Nilipokuwa na huzuni sana. Ariko ngeze nijoro njyame. Nilipofika usiku nikilala. Habe mu gitondo nka saa 11. Asubuhi saa 11. Numva umuntu mzukije ngo bzuka. Nikasikia mtu ananiamsha amka. Arambwira ngo Tantine yarangije. Kaniambia Tantine ameaga. Ngo kandi yage kurangiza. Na ameenda. Ngaravuga. Na akasema.
no ndavyuka njewe Mimi nikaamka, tekereza ijambo mbwiye nikafikiria kwa neno hiyo nimeambiwa. ndavuga se tantine yavuze gute Nikauliza tantine amesema nini? kandi ahantu yarara gwari nta wundi muntu nyanza Na mahala alikuwa peke yake. sasa yavugisha abaganga Ameongea na madaktari. arambwira ngo tantine yavuze Kasema tantine ameongea. ubwo Saa hiyo ndatekereza cyane nikafikiria sana. ndazuka Nikaamka. numva ko njewe wese niyumvamo ko tantine yarangije nyine Nikajihisi tantine ameaga. ariko mbere y'ivyo Baada ya hayo ndasubira ndaryama nikalala kandi mbabaye cyane nikiwa na huzuni. ndangize umuntu arambwira Mtu akaniongelesha. mwumva nkubwire Je, acha nikuambie, ngo nguhaye events y'indirimbo nimekupea stanza ya nyimbo ngizivuga ambayo inasema ngo abazaja muri kiriya gihugu ambao wale wataenda katika nchi hiyo ngo bazaba bambaye imyenda yera watakuwa na mavazi meupe, ngo baramesha ibishura vyabo ambao wamefua mavazi ngo yao, babika ikamba ry'ubugingo ambao wamegojea taji ya uzima wa milele. ndavuga ngo Imana ishimwe Nikasema Mungu apewe sifa. ndavuga ngo tantine Nikasema tantine yagiye mu ijuru ameenda mbinguni, amepumzika. turavyuka gusa turikomeza ngo tuje ku bitaro Tukaamuka tu tukienda hospitali. ariko twagenje maze kubabwira ati tugende tuje kureba umurambo ariko tantine Mimi nikawaambia tunaenda kuona mwili, lakini tantine ameenda. dushitse tantine Tulipofika yarangije tutarinjira no mu bitaro ameaga kabla tuingie katika hospitali. kuri ivyo vyose Kwa hayo yote nuko nishimiye Imana nashukuru Mungu. kuri ivyo vyose yatayarishije Kwa hayo yote ameandaa. akaba ari vyo Amen. Shimiye Imana kubwo guhagarara ku munsi wa nyuma wa tantine. Nashukuru Mungu kwa kusimama kwa siku ya mwisho ya tantine. Bamuvuze mwabitegereye. Wamemuongea, mumesikia. Urumva bayasoje. Mambo yote yameongewa. Ubundi Tantine yahagaze mu cyimbo cyase. Amesimama kwa niaba ya baba yake. Muheruka hamaze ko ndatekereza muri imyaka 10 irashize. Mimi tumeachana kwa muda wa miaka 10. Kuva ngeze mu Uganda nyari ntarabona tantine. Tangu nikuwa Uganda nilikuwa sijaona tantine. Kuya mafoto gusa. Isipokuwa picha. Tukavugana kuri telefone. Tunaongea kwa simu. Tantine nyageze mu Bugande. Nilipofika huko arampamagara. Akaniita. Arambaza ngo se shanga ufite abana bangahe? Kaniuliza, je, uko na watoto wangapi? Ndamubwira ngo ufite abana 8. Namwambia niko na watoto 8. Arambwira ngo pole cyane kubwo gupfusha umugabo. Kaniambia poleni sana kwa sababu ya kupoteza mzee. Tantine aransura mu cyimbo cha papa we Nkumbutsi. Akanifariji kwa niaba ya baba yake. Agura igitenga arakinyohereza. Akanunua nguo akanitumia. Arambwira ngo shanga ngo uzogisoneshe ngo modeli nziza ngo numara unyohereza ifoto. Akaniambia ushoneshe nguo hii alafu nitumie picha. Ndagisonesha mwohereza ifoto. Nikashona nikavaa nikamtumia picha. Ariko umunsi nyagisingiriye nyararize. Siku nilipopokea nguo hiyo nimeweza kulia. Tekereza kure cyane. Nikaweza kufikiria mambo mengi. Ndavuga ngo Tantine umwana nyahetse ku mugongo. Nikajisema, je, mtoto ambaye nimembeba mgongoni Karansura anaweza kuniona? Arambwira ngo shanga nguza wihangana nubwo badata bacu bapfuye. Akaniambia huu unafarijika kwa sababu hata na kwamba wazazi wameenda. Nguko turi basaza bawe. Akasema sisi ni brother yako ama kaka zako. Nyamara kakabiri ntamuvugisha. Nikimaliza siku 2 bila kumuongelesha, akantumira tu video. Anatumia video. Munyakeneye kugusetsa. Akasema nimetaka kukuchekesha. Nguza wikura mu biriya byose byatambutse. Sasa usahau mambo yaliyopita. Mu isisi wacu ni mwijuru. Mbinguni, ulimwengu sio kwetu, kwetu ni mbinguni. None kuba mpagaze ku munsi wa nyuma Tantine. Sasa niliposimama kwa siku hii ya Tantine, yakoze imirimo myinshi hano ku isi. Amefanya kazi nyingi hapa ulimwenguni. Imirimo inejeje abantu. Kazi za kufurahisha watu. Inejeje Imana kuko ari yo kubanza. Hata inafurahisha Mungu. Zankomeje cyane. Hayo ameniimarisha. Ndahumurika. Ninafarijika. Ndavuga ngo reka nze mpumurize umfakazi mugenzi wanjye. Acha nikuje kufariji mjane ndugu yangu. Kandi ari muri mukazi wanje. Na ni sister yangu. Nyumvishije nkomeye. Nimejihisi nguvu. Imana imuheze uruhukiro budashira. Mungu amlaze mahali pema peponi. Shimye abantu bose baje kudufata ku mugongo. Nashukuru kila mtu ambaye amekuja kutufariji. Harabari kure. Kuna wale wako mbali. Abo badukomeje mu telefone. Wametufariji kwa simu. Abantu bose bitanze kuri Tantine. Wale wamejitoa kwa Tantine. Abo bari hanze. Wale wako ngambo. Abantu bose badukomeje. Wale wametufariji. Imana ibaheze umugisha. Mungu awabariki. Data wo mwijoro azabahemba. Mungu atawalipa.
itorero yararimwo kanisa lake, mwihangane. mufarijike. Abakorari baririmbanye Waimbaji, bihangane. farijikeni. Abo bafatikanyije mu tuzi twose Wale wamesaidiana kwa kazi tofauti, Mwihangane. mufarijike. iwacu si mwijuru. Huku kwetu sio Turapanze muri ino si. sisi ni wapitaji katika ulimwengu. Sisi ni wapitaji. Turabapangaye. Sisi ni wapitaji. Kuko Imana yacu Kwa sababu Mungu wetu, iwacu heza ni mwijuru. kwetu mahali pazuri ni mbinguni. Si iwacu. Ulimwenguni sio kwetu. Turapanze. Sisi ni wapitaji. Sisi ni wa muda kidogo katika ulimwengu. Lakini tunaamini Mungu wa mbinguni kwa sababu tutamuona Tantine. Na tuko na faraja. Ndugu zangu, rushimisha kwa sababu ya mipango ya wanadamu. Yeye alikuwa akisema sasa atakula hata ng'ombe. Ubukwe bwiza. Lakini Mungu amemwandalia harusi nzuri. Pole rushimi. Pole rushimisha. Dema inawe pole. Dada yangu pole pia. Imana yacuye umugeni wayo. Mungu amemchukua bikira wake. Mungu ambariki. Kandi mwifurije uruhukiro budashira. Amen. Reka dusabe. Tunashukuru Mungu kwa sababu ametufikisha. Shima Imana kuko mpagaze ahantu. Nashukuru Mungu kwa kuwa hapa. Ndamuvugaho amagambo abiri. Nitaongea maneno mawili. Abaturanyi bamuvuze birenzeho. Majirani wameongea zaidi. Aho yakoreraga bamuvuze. Mahali alikuwa akifanya kazi wameongea. Itorero ryamuvuze. Kanisa limeshuhudia. Imana ibamugisha cyane. Mungu awabariki. Uyu mukobwa yarangwaga n'ibintu bibiri. Msichana huyu angezirika kwa mambo mawili. Yarangwaga no kwitonda. Upole. Ikindi cya kabiri. Neno la pili. Yarangwaga no gushima ikintu cyose ukoze agashima. Angeweza kushukuru kwa kila kitu ungemfanyia. Nakoraga kantu kufasha barumuna biwe. Ningefanya jambo kuhusu ndugu zake wadogo. Bamubwira ngo nakoze kano kanta gacinyuma kampamagara ati ndashima. Wakimwambia ngo amefanya hivi ananiandikia na shukuru. Turakoze papa mdo. Anasema amefanya vizuri. Zukuri uyu mwana ndabimuhamyamo n'ubwitonzi yagira. Hayo ningeshuhudia upole wake. Biramugaragaza ko yari Mukristo. Hiyo inazilisha yeye alikuwa Mkristo. Kandi ushimiye kuko yaba yakoze ubutumwa aha hantu. Na shukuru ya kwamba amesihubiri injili katika nchi hii. Ibi baba bavuga byose n'ubutumwa yakoze. Haya yote ni injili. Imana ishimwe ko yabukoze. Mungu apewe sifa. Ndasoje. Nikitamatisha shuhuda. Nshimiye itorero ryamureze. Nashukuru kanisa ambayo imemlea huku. Imana ibamugisha. Mungu awabariki. Tubivuze tukuye kundi baza imitima. Tunaongea kutoka ndani ya mioyo. Mwatugiriye neza kubana nawe. Mumefanya vizuri kuwa pamoja naye. Dushimira ushimisha abanye nawe. Tunashukuru ushimisha ambaye amekuwa naye. Bigeze kumbwira ngo azarara mu cyumba cya mu rusengero. Walikuwa akiniambia alikuwa akilala kwa chumba ya maombi. Kuko nari mpazi nkavuga ati se ni gute bemerera mwana mukobwa ngo arare mu cyumba wenyine iruhande rw'umuhanda. Nilikuwa nikisema kwa nini wanakubali msichana mdogo alale kwa kanisa peke yake? Baraba niko yabihisemo. Wakasema ameamua hivyo awe nalala kwa kanisa siku hiyo. Muhamagara arambwira ngo pamudo. Akaniambia nilipomuuliza akaniambia anko. Reka nsenge ahubwo nawe uzodusengera kugira ngo tugire ubwenge abana bacu. Acha niombe hata wewe unatusaidia kwa maombi. Imana ibamugisha cyane. Mungu awabariki. Kuko mwakomeje kumuba hafi. Kwa sababu mmekuwa pamoja na yeye. Dushimiye abanyabyinshi. Tunashukuru familia ya Byinshi. Ubwo nageraga hangaha. Nilipofika hapa. Umunsi nashitse niho munsi yarangijeho. Siku nimefika ndio siku ameaga. Ariko abanyabyinshi bambaye hafi. Lakini Wanyabyinshi wamekuwa karibu nami. Imana ibamugisha. Mungu awabariki. Ndabashimiye. Ninawashukuru. Byimazeyo. Shimiye bashiki bacu babanye natwe. Nashukuru dada zetu ambao wamekuwa pamoja nasi. Bakoze bidasanzwe. Mmefanya mambo asiyo ya kawaida. Imana ibamugisha. Mungu awabariki. Dushimiye abagabo hari Gidurayi. Tunashukuru watu wa Gidurayi. Bose bagi batuba hafi. Wamekuwa pamoja nasi. Tukabana nabo kugeza saa 5 za nijoro bakabona gutaha. Tunakaa pamoja nao mpaka saa 5 ya usiku ndio wanaenda. Bazuka bakatugeraho mu asubuhi wanakuja. Imana ibamugisha. Mungu awabariki. Dushimiye abanyamurenge bana Kivari. Tunashukuru abanyamurenge wa huko Nyakivari. Abanyamurenge hano Gidurayi hano Nairobi. Wa Nairobi. Turabashimiye. Tunawashukuru. Abanyamurenge mwagize neza. Wanyamurenge mmefanya vizuri. Abanyakenya batuye hano mwagize neza. Wakenya ambao wako hapa mmefanya vizuri. Mwaraduhumurije. Mmetufariji. Mwatubaye hafi. Mmekuwa pamoja nasi. Imana ibahamugisha. Mungu awabariki. Ndashimira Mwantenderi. Nashukuru familia ya Ntenderi. Yakomeje kutuba hafi cyane. Wamekuwa pamoja nasi. Baraduhumuriza. Wakatufariji. Tako batagise. Wamefanya zaidi. Dushimiye abahizi kuva mu Bugande. Tunashukuru familia ya Bahizi. No hanze hose. Ulimwengu mzima. Imana ibahamugisha. Mungu awabariki. Abanyakarere ka Muriza. Familia ya karere ka Muriza. Mwakoze bidasanzwe Imana ibahamugisha. Mmefanya mambo ya ajabu, Mungu awabariki.
Nubu mkomeje kutuvugisha na mnaendelea kutuongelesha, n'abari hano bakomeje kutuba hafi, na wale wako hapa wanakuwa karibu nasi. Imana ibamugisha. Mungu awabariki. Ndashimira abo kwa muyomba w'umwana anyakwigendera. Tunashukuru kina mjomba wa mtoto ambaye ameenda. Mwatubaye hafi, Imana ibamugisha. Mmekuwa pamoja nasi, Mungu awabariki. Twarabizirikanye. Tumeyachukulia dhamani. Zukuri hakika haba kwa gatandatu lipofika Jumamosi abaganga bavuga kuko uyu munsi bitosho kucumura toshoka kwishura amafaranga, wakasema Sunday hawangeweza kulipa pesa, ariko twirukira Pastor Ndabaramiye. Tunauliza Pastor Ndabaramiye yakoze ikintu kidasanzwe, amefanya jambo la ajabu. Imana imumugisha mwinshi cyane. Mungu amubariki. Imana imumugisha. Mungu amubariki. Nakuvuga ndamushimira turi kumwe. Nilikuwa nikifikiria nitamshukuru tukiwa pamoja. Hari byinshi twagiye tubanamo nawe cyane. Kuna yale tumesaidiana na yeye, ariko kugeza n'ubu nyine nako tutacakomeje tubana nawe. Na mpaka sasa tuko pamoja na yeye. Imana imumugisha cyane. Mungu amubariki. Namwe ndabashimiye. Kila mmoja namshukuru. Abaje kubana natwe. Wale wamekuja kuwa pamoja nasi. Abadufasha mugongo. Wale wametufariji. Imana ibamugisha. Mungu awabariki. Dushimiye Zairwa wabanye n'umurwayi kuva tangiye kurwara. Tunashukuru Pastor Zairwa ambaye amekuwa pamoja na mgonjwa. Namwe ndungutse, Imana ibamugisha. Ndungutse, Mungu awabariki. Imana ibagirire neza. Mungu atende mema. Imana imuhumure kuri budashira. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndumva ndasoma kugira ngo nihute. Mimi nitasoma ndio niharakishe. Kandi murumva aho mpera ko ndabura aho mpera. Ninakosa mahali nitaanzia kugira ngo ngabanye amakomantere ili niweze kuzuia kukaa. Mbere shimiye ndatinda. Mbele nashukuru ndatinda. Wafashe initiative yo guhamagara Tantine amushiramo morale yo kuza muri Kenya gushakisha ubuzima. Mbaye amekuwa pamoja, amehusika kumuleta Tantine kutafuta maisha hapa. Muri ico gitekerezo no muri uwo mugambi, katika mpango hiyo niho havuye kugeza kuri barubuna biwe kuri byinshi no kuri mama we. Imesababisha afikie afanye mambo mengi kwa ndugu zake. Imana igumugisha mwinshi. Mungu akubariki. Ndageze kera ku ndwara yiwe. Ninafika kwa ugonjwa wake. Ndashimira umuryango wa Winners. Nashukuru familia ya Winners. Ni si Winners harya? Winners mwikubitiro nibo bafashe ya mbere mu gusura Tantine. Mwanzo ndio wamechukua hatua ya kwanza kumtembelea Tantine. Mbere y'umuryango wa bugufi, mbele ya familia ya karibu, mbere y'ababyeyi bi, mbele ya wazazi wake. Bakimara kumva ko Tantine yarwaye, waliposikia ya kwamba Tantine amegonjeka, ariko nari gusaba umuyobozi wa hano muri Kenya nuri wavuye mu Bugande bahaguruke mbashimire bahagaze. Vuga ya magambo. Viongozi wake waweze kusimama, ni washukuru wakasimama. Wahagarariye Winners hano nuri wavuye. Yule anasimamia Winners hapa na yule ametoka Uganda. Bahagaze nababonye. Mugume muhagarare muraza kwicara rero ko shoje ibyanyu. Muendelee kusimama. Kubera ko mbana na bamwe mu bagize Winners, kwa sababu naye niko pamoja na wale wanafanya katika ministry hiyo. Mbere nabahaye igitekerezo cy'umudamu w'umunyarwanda waguye hano dorose gushingura hano. Mbele ni mapea fikiria ya mtu ambaye kutoka Rwanda alikuwa amegonjeka akakufa hapa. Mbona baragikoze batamuzi, wakamshughulikia bila kumjua. Icyo kintu kinkora ku mutima cyane. Jambo hiyo ikanigusa ndani ya moyo. Kubera ko mbana n'umuyobozi, kwa sababu naishi pamoja na kiongozi, simwemere ko yoyobora. Sikukuwa na mkubali kama naweza kuongoza neza vizuri. Kamubwira ngo nampundi no vugisha kamuhichi. Namwambia sasa nipe mtu mwingine naweza kuongelesha. Akavuga ati ni jewe byose nutanka mota. Usiponipitia hakuna mahali pengine utafikia. Ndamushimiye cyane ko yabaye intwari. Namshukuru sana kwa sababu amekuwa shujaa. Ko yazamuye nyine icyifuzo. Akaenda na swali hilo. Baragikora. Wakafanya. Ubwa kabiri. Neno la pili. Kubwo bwa mbere baje bamusanga mu rugo bazana na envelope kumusura. Wamekuja wakampata nyumbani wakamusaidia. Ubwa kabiri barasubira kandi bazana indi envelope iremere cyane bamusanga mu bitaro. Wakaja na bahasha kubwa wakakuja hospitali. Ubwa gatatu. Mara ya tatu. Iyi mipira muhamubona twambaye. Hizi t-shirt ambazo tumezivaa. Hii online muhamubona tusanzwe. Hii online ambayo tunalipaga kila wakati. Utu sticker twose dufite. Hizi sticker ambazo tuko nazo.
ibi bintu muhamubona byinshi, mambo mengi ambayo yanafanyika hapa babikoze kubwo gushigikira, wameyafanya kwa sababu ya kusaidia dunia. Kama sasa mubakomera amashi cyane, nataka muwapigie makofi sana. Shimiye mwese abantu bavuye mu turere dutandukanye. Nashukuru kila mmoja ambaye mahali ametoka. Dufite video byinshi iri mu mihana mu mazu yacu. Tuko na video nyingi huko nyumbani. Ariko mwebwe mwaje, lakini nyinyi ambao mmekuja turabashimiye cyane. Tunawashukuru sana na Mungu awabariki. Ndashimira akarere ka Gidurayi. Nashukuru area ya Gidurayi by'umwihariko kwa ubinafsi, mwaradusuye, mumetutembelea, mwaduteye inkunga, mumetusupport, mwabanye natwe, mumekuwa pamoja nasi. Imana ibaho umugisha mwinshi. Mungu awabariki. Ndashimira umuryango wa byinshi. Nashukuru familia ya byinshi Kenya wote, familia yote. Imana ibaho umugisha mwinshi. Mungu wa mbinguni awabariki. Mwarakoze, mumefanya kazi. Sasa by'umwihariko byinshi Gidurayi, kwa ubinafsi byinshi Gidurayi, mufite umwihariko wanyu, uko na ubinafsi wenu. Imana ibaho umugisha mwinshi. Mungu awabariki. Ndashimira umuryango wa Muhizi. Nashukuru familia ya Muhizi Kenya, Kigali diaspora na mahali tofauti. Barakoze cyane, wamefanya kazi zaidi, barakoze cyane, wamefanya zaidi. Imana ibaho umugisha mwinshi. Mungu awabariki. Ndashimira umuryango wa Ntenderi. Nashukuru familia ya Ntenderi. Tumaze kugira bile irenga $2,000 by'idolari. Tulipokuwa na bili zaidi ya 200,000. Twakoze inama yihutirwa. Tumefanya kikao cha uharaka. Ducira amafaranga. Tukaweza kutenga kiwango cha pesa. Batanga amafaranga menshi. Wakatoa pesa nyingi. Ndabashimiye abo bari bose, Imana ibaho umugisha. Nashukuru mahali walipo, Mungu awabariki. Ndashimira ba nyiri gihugu. Nashukuru wa Kenya. Batanze umusanzu wabo. Wametoa mchango wao. Badukinguriye amazu yabo. Wamefungua manyumba yao. Turayavogera, turayanduza. Tukaweza kuzichafua. Imana yo mwijuru ibaho umugisha mwinshi. Mungu awabariki. Ndashimira amatorero ya Gidurayi. Nashukuru makanisa ya Gidurayi. Kugeza ejo ku munsi wa nyuma nanone paka siku ya mwisho jana, ubufasha bwanyu mwarabugaragaje. Mchango wenu tumeiona. Imana ibaho umugisha mwinshi. Mungu awabariki. Ndashimira itorero rya True Way. Nashukuru kanisa la True Way. Barakoze umwana akiri mu bitaro. Wamefanya mtoto alipokuwa hospitali. Na nyuma aho atahiye barasubira barakora. Wakati alipoaga wakafanya kazi. Nimugoroba baraye bazanye ndoro yabo. Jioni wameleta mchango wao. Imana yo mwijuru ibaho umugisha mwinshi. Mungu wa mbinguni awabariki. Nagabanyije amakomantere cyane. Nimezuia kuongea mambo mengi. Ndashimira abaririmbyi ba Sovereign uyu mwana yaririmbaga. Nashukuru waimbaji wa Sovereign ambayo walikuwa baramusuye ibyo byiciro byose. Wamemtembelea hiyo sehemu. Barwa bahakorera n'ibitaramo ejo bundi. Hata wakafanya kesha. Imana yo mwijuru ibaho umugisha mwinshi. Mungu wa mbinguni awabariki. Reka mvuga amagambo abiri kuri Tantine. Cyane ongea mambo mawili kwa Tantine. Urupfu rwa Tantine, kifo cha Tantine tirufite amagambo menshi. Haina mambo mengi. Yafashwe n'indwara imutunguye. Ameshikwa kwa kigafla na ugonjwa. Afatirwa ahantu habi mu bwonko. Akashikwa mahali pabaya kwa ubongo. Tumujanye ku bitaro bwa mbere. Tulipompeleka hospitali mara ya kwanza. Bamufata ibizamini byose bishoboka. Wakachukua test za kila mahali. Basanga nta ndwara. Ikaja ikiwa negative. Ariko baratubwira ati mugende mushaka amafaranga ngana gutya. Wakasema endeni mtafute pesa kiwango hiki. Nimu yabona muzaze tumucishe muri scan y'umutwe kubera. Sasa tutachukua scan ya kichwa. Babaraga umutwe. Kwa sababu alikuwa akiumwa kichwa. Tuyabonye tusubirayo. Tulipopata pesa tukarudi. Tugeze bafashe scan. Waliposhika scan batubwira kuko ubwonko bwiwe bwabaye affected na TB n'igituntu. Sasa wakasema ndani ya ubongo kulikuwa TB. Baguma kutubwira ko bokora andi matest ariko kandi tubona koko kera bitari bitoro. Wakasema kuna usaidizi watafanya lakini iyo niyo ndwara ijanye Tantine. Hiyo ndio ugonjwa sasa imechukua Tantine. Tantine yari umugwaneza. Alikuwa mtu mpole. Yarubahaga. Alikuwa mtiifu. Tiyombwiye ngo papa mdogo cyangwa papa mkubwa. Hange niambia nko mdogo ama mkubwa. Yageza avuga gusa ngo papa. Alikuwa akiniita baba. Kandi yavugaga maki. Na alikuwa kiongea mambo machache. Tantine bamuvuze kanisa. Wamemuongea kanisa. Ariko ndumwe ukurikirana hafi cyane imikorere myinshi y'abakristo. Niko miongoni mwa wale wanaangalia kazi za Wakristo. Nabwiye abapastor ndababwira ngo mugende mwe mufate igitabo cy'ikanisa. Nimeambia wachungaji muende mchukue kitabu cha kanisa. Murebe imirimo ya Tantine. Muangalie kazi za Tantine. Aha muzavuga ibintu mwabonesheje amaso. Hapo mkuje kuongea mambo ambayo mmeyaona. Tantine yoherezaga icya 10
atasenze. Angetuma hata fungo la 10 kama hajakuja kanisani. Ntabwo sinzi ko ukwezi korenga. Sijui ya kwamba mwezi ingepita. Yanyuzagamo no mu mizi ukabona ka SMS kudufaranga duke ariko akamba kwandikira ngo ni cacu. Hata kituma pesa na kuambia hii ni fungo la 10. Tantine yaragize amezi menshi yarasabishije umunsi wa 4 w'amasengesho. Alikuwa na muda ama amechukua siku ya 4 ya maombi kwa kanisa. Ndo ndamubwira ati hariya mu rusengero habamwe imbeho nyinshi. Nilikuwa nikimwambia hapo kanisani kuna baridi nyingi. Uzarwara umusonga. Utagonjeka pneumonia. Uzusengera no mu rugo. Unaombea hata nyumbani. Arambwira ngo aha niho azayumva bohokeye. Anasema hapa ndiye anasikia akiwa huru. Uzarebe gundi mube babiri. Tafuta mtu mwingine mkoe wawili. Atoya ni binjenje nyine. Akasema la, mimi napenda kuomba nikiwa peke yangu. Yari umukristo. Alikuwa mkristo. Yarazi ibyo akora. Alikuwa ajua kile anafanya. Yarazi ibyabamo. Hata yale anaishi ndani. Nibi byose arabizi. Na hayo yote anajua. Tantine yarafite imigambi myiza ku muryango wao. Alikuwa na mipango mizuri kwa familia yake. Imana rero imwakire umugambi kwa Mungu ampokee katika ufalme wake. Barakoze cyane. Mbere ya byose dutanze mpore. Mbele tunatoa rambirambi ku muryango w'abanyabyinshi, kwa familia ya Byinshi, no ku muryango wacu w'abazigaba, na familia yetu ya Bazigaba, no kuri mitualite, hata kwa uko mituality, n'ubwoko bw'abanyamurenge bwose, hata kwa uko ya wanyamulenge wote. Kuko umwana n'uyu, kwa sababu mtoto kama huyu ni umuntu twari dutezemo ibintu byinshi cyane. Ni mtu tulikuwa tunatarajia mambo mengi ndani yake. Iyo tubonye agiye, tukiona naenda, turababara, tunahuzunika, ndetse n'ubwoko bukababara, hata taifa linahuzunika. Ariko mwese mwihangane, lakini farijikeni nyinyi wote, tuzamusanga mu bwami, tutampata katika ufalme wa mbinguni. Icya kabiri, neno la pili, shimiye abantu bagiye babana naje muri iki kibazo. Nashukuru watu ambao wamekuwa pamoja nami katika shida hii. Uyu mwana twabanye nawe twaramureze, mtoto huyu tumekaa na yeye tukamlea. Niyi utaratibu afite y'ijambo ry'Imana, hata utaratibu ya neno la Mungu ni wacu cyane, na data yarabareze cyane mu ijambo ry'Imana. Hata baba yangu amemtoza neno la Mungu. Uyu muco afite wo kwizera bagiye bahamya, tabia hii ya imani alikuwa anashuhudia. Kintu gikomoke iwacu kabisa, numvisha ukuntu bamuhamije mu itorero. Nimesikia ushuhuda wake. Niko bagiye bahamya na bamasenge n'abandi bashiki bacu. Hiyo sasa ni ushuhuda ya familia. Ndavuga ngo Imana ihabwe icubahiro. Nasema Mungu apewe sifa. Uyu ni umugisha w'Imana. Hii ni baraka ya kutoka kwa Mungu. Ibonye baraguhamije mu kwizera, ukisikia wanashuhudia imani yako, abari umugisha w'Imana. Hiyo ni baraka. Habe n'abaramu yarabyifujije. Hata Baramu ametamani hayo. Aravuga ngo icampa ngafurufu nk'ugwa bakiranuka. Heri nife kifo cha watakatifu. Ngo amaherezo yanje akaba nka yao. Hata mwisho wangu iwe kama yao. Nukuvuga ngo iyo mubona urupfu rw'abakiranutsi, mkiona kifo ya taule, ni umugisha w'Imana. Hiyo ni baraka kutoka kwa Mungu. Imana ihabwe icubahiro. Mungu apewe sifa. Ikindi congeyeho, neno lingine ngiye kuvuga kuri nsubiye inyuma ho gatoya, hariho babyara bacu. Kuna binamu zetu nshimiye, bali na washukuru, bari hanze, bao wako nchi tofauti. Hariho Manasi uri hano, kuna mzee Manasi, hariho Bugengu uri hanze, kuna wewe ndugu yake. Aho bari bose bumve ko nabashimiye, mahali walipo wasikie nimewashukuru, kuko bambaye hafi muri iki kibazo, wamekuwa karibu nami katika shida hii, cyo guhumuriza maombi ya kufariji dada yangu. Ikintu naringiye kuvuga, jambo ambayo ningesema jya nyuma kuri Tantine, neno la mwisho kwa Tantine. Uyu mwana kumumubona gutya, vile mnavyo mlipomuona, nyina yakunze kuba iruhande rwanje cyane. Nyina yabaye iruhande rwanje. Mama yake amekuwa karibu na mimi sana. Mfite ubuhamya bukomeye cyane kuri uyu mwana. Niko na ushuhuda kubwa kwa mtoto huu. Ukuntu itorero rya muhamyaga iwacu, vile kanisa lilikuwa likimshuhudia huko kwetu, nayoboye itorero, mahali nimeongoza kanisa, niko n'iri torero rya True Way rya muhamije. Hivyo ndivyo kanisa hili limemshuhudia, kandi rya muhamije kabisa, na imemshuhudia kabisa. Nanje kumva nk'ifieri nubwo ndi mu, najihisi vizuri kwa sababu ya ushuhuda hiyo. Imana ihabwe icubahiro. Mungu apewe sifa. Naho kuva mu mubiri, kutoka ndani ya mwili, Tantini yari ingando yicayemo. Sasa hii ilikuwa nyumba ya muda mfupi alikuwa ndani yake. Yari inzu y'igihe gitoya. Ilikuwa nyumba ya siku chache alikuwa akiishi ndani. Temporary y'igihe gito. Ilikuwa nyumba ya muda mfupi. Ariko hari inyubako nzima.
lakini kuna majengo ambayo yameandaliwa tantine yagiye kubamo ambayo ameenda kuishi ndani. iyo nyubako kandi ntazosubira kuivamo. Majengo hii hataondoka ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Iyo nyubako tantine ntazosubira kuivamo. Hataondoka katika mwili ambaye amevaa. Maomba humurike. Mama yake yafarijike. N'imiryango ihumurike. Hata familia. Tantine yavuye mu ngando. Tantine amevua mwili. Nyubako nzima. Ameenda katika majengo ambayo yaliyo safi. Itarubatswe n'amaboko y'abantu. Ambayo haikujengwa na wanadamu. Ahubwo yubatswe n'Imana yonyine. Ambayo imejengwa na Mungu mwenyewe. Iyo niyo nzu tantine yicaye. Hiyo ndio nyumba tantine amekaa ndani. Dufite ibyiringiro. Tuko na tumaini ko tantine yagezeyo. Kwa sababu tantine amefika. Hata huzunika tena. Hata tamani tena. Hata kufikiria mama yake atakula nini. Hata weza kufikiria shida zingine. Hata gonjeka tena. Anakaa katika umilele. Niyo natwe twifuza kuzana. Hao ndio na sisi tunatamani kuishi ndani. Muhumurike. Farijikeni. Mwese muhumurike. Nyinyi nyote mufarijike. Wanyabyishi. Banyirarume. Kina mjomba. Abaturanyi. Ndugu zake. Abantu bose babanye na tantine. Wale wameishi naye. Tuzamusanga mu bwami. Tutampata katika ufalme. Rero tukaba dufite indoro. Si tuko na mchango yetu bahasha. Yateguwe na banyirarume. Bae imeandaliwa na kina mjomba. Iyo ndoro turaza kuyigeza ku muryango wa maombi. Tutakuja kuifikisha kwa familia ya maombi. Asigaye muhumurike. Kwa hivyo mufarijike. Kandi mugira amahoro y'Imana. Na amani ya Mungu ikiwa pamoja nanyi. Akoze cyane. Asante. Barakoze cyane bamuyomba. Kina mjomba mmefanya vizuri. Kandi namwe tunashukuru Mungu kwa siku ya leo. Kuko duhagaze hano. Kwa kusimama hapa. Kubwo gushingura no mwana. Kwa kumsindikiza mtoto wetu. Uyu mwana nuwo mu karere kiwacu ka Muruga. Huyu ni mtoto wa area ya kwetu. Yavuye iwacu ari mutoya. Ametoka kwetu akiwa mdogo. Ataravugwa cyane nkuko muhaye mu mufuka. Alikuwa hajakuwa na ushuhuda nyingi kama hii mnashuhudia. Uwo twari dufite n'umuvyeyi we. Mama yake ndiye tulikuwa na yeye. N'abandi bavyeyi tukiri kumwe nabo mu Minembwe. Na wazazi wengine ambao tuko nao huko nyumbani. Ariko rero twababaye. Kwa hayo tumehuzunika. Kuko nubise nyirasenge yavuze nyine yarahagaze mu giti byinshi. Kulingana na vile shangazi yake amesema alikuwa anasimama kwa nafasi ya watu wengi. Urabona uyu mwana yari imfura ya nyina. Mtoto akiwa mzaliwa wa kwanza wa mama yake. Kandi nyina agira ikibazo mbere. Mama yake akawa na shida mbele. Abari babasigarana. Akabaki na mtoto huo. Nguko mwana nyina yabivuze ati yari umujanama wanje. Kama vile mama yake amesema alikuwa mshauri wangu. Undi kandi yaramwegereye. Na alikuwa karibu na mama yake. Kubona no mwana no munsi wanone nyina se yakumubura. Kuona sasa mama amepoteza mtoto huu. Kandi ariwe yari afite nk'umugabo. Na alikuwa kama mzee. Urumva hari icyuho kitari gitoya. Sasa kuna amepoteza mtu wa maana. Kubera uko kwa sababu hayo ariko nyina yihangane. Tunatoa rambirambi zetu kwa mamake. Si wewe wenyine. Si yeye peke yake. Muri kino gihe. Katika wakati huu. Ni ibihe bigoye bya kino gihe. Ni nyakati ambazo za shida. Ariko yihangana zaba. Lakini afarijike na ataishi. Turashimye cyane. Tunashukuru sana. Kubona imiryango ingana gutya yaje. Kuona watu wengi ambao wamekuja kutufariji. Nanje nabaye aha ndi umugenzi. Mimi nilikuwa hapa kama msafiri. Uyu mwana yapfuye ngeze hano. Nilikuwa mgeni hapa. Ariko rero nubwo ntahabaga hari abandi nk'aba bose. Lakini hata kama singekuwa kulikuwa watu wengi hapa. Ariko numva ngiza gahinda kenshi. Nikasikia nimehuzunika. Kandi mbona igihugu na mwana nyine azamukiyemo katika nchi hii ya kigeni. Numva binteye ubwoba. Ikanitisha kupoteza mtu hapa. Bw'amaziko ye. Ya siku ya mazishi yake. Mbona kuko ino numva bazavuga ngo hazaharibwa ibintu byinshi bitari bikeya. Kuko kuna garamika mambo mengi. Ndatekereza ate se ibi bintu bizava he? Ninajiswali mambo haya yatatoka wapi? Bizakorwa gute? Itafanyika kwa njia gani? Ariko ubwo nagiraga hari ya murugo nyina aho muvyeyi nyina yarari. Wakati nilipofika mahali mama alikuwa, nasangaga abantu bahicaye. Ningepata watu wakikaa hapo. Bafite ico kibazo. Wakiwa na shughulika mambo hayo. Ariko mbona abantu bagihagurukiye. Kuna watu wamesimama kwa kazi hizo. Babirimwo. Wanaendelea kushughulika. Mbona bizashoboka. Nikaona yatawezekana. Rero tutagiye muri menshi. Bila kuongea mengi. Abantu bose twabashimiye.
Tunashukuru kwa kila mtu. Kuona umunsi wa none Siku ya leo mwatabaye, mlipokuja, mwaherekeje, mumesindikiza mtoto wetu. Turumva dukomeye, tunajihisi nguvu. Tugituma dukomeza n'umuvyeyi wiwe. Ndio maana tunashikilia mzazi. Natwe turabavyeyi biwe nyine. Na sisi ni wazazi wake. Nk'abanyakarere. Kama watu wa area. Urumva iki ni kibazo cacu. Hii sasa ni shida yetu sisi wote. Turabashimiye. Tunawashukuru. Nk'abanyakarere. Kama watu wa nyumbani. Abanyaminembwe. Watu wa Minembwe. Ubona abandi ari benshi barahanga abanyaminembwe. Ariko twebwe turaba ku cicaro. Sisi ni watu sasa wa kijiji. Ni tunataha tuzavuga amakuru imuhira. Hata tukirudi tutasema habari. Mubavyeyi basigaye. Katika wazazi ambao wamebaki. Tuzaguma twihanganishe umuryango. Tutaendelea kuwa pamoja na familia. Tuzi n'ubu ngubu umuryango uri ufite ikibazo. Hata familia iko huko iko na shida. Uzuguma no kugira ibibazo. Rero kwa hivyo tukaba tubabwiye ngo tunawaambia indoro yacu, mchango wetu uri inyuma, utakuja. Nanone tuyobe urugo, tutafika nyumbani, aho tuzahagera, tutafika hapo. N'abantu bo mu rugo, ni watu wa nyumbani, turabafite, tuko pamoja nao, turabashimiye, tunawashukuru. Barakoze cyane, reka tubasabe basubire mu byicaro. Asante sana. Tumubwira ko mu bushobozi buke dufite, katika uwezo mdogo tuko nao, twifuza gukorana n'abanyabyinshi. Tunatamani kufanya kazi pamoja na byinshi. Bari bafite uburenganzira bwo kubikora bonyine, wangekuwa na uwezo wa kufanya kazi pekee, ariko bemera ko dukorana kuko natwe ni umuryango. Lakini wamekubali tuweze kuweka mchango pamoja. Turabashimiye cyane. Tunawashukuru sana. Ndashimira abavandimwe mubona hano. Ndugu nawashukuru sana. Abani bakiya babonetse. Wamoja ni wachache hawa. Kubera ko Winners ikorera mu bihugu bitandukanye. Winners zinafanya katika nchi tofauti. Ariko singiye kuyivuga hano. Lakini sitamuki nchi hizo. Kubera ko cyo gikorwa cyatuzanye. Si jambo ambalo limetuleta. Ariko mu izina rya Winners family yose ahiri ku isi. Kwa niaba ya Winners family ulimwengu. Ndabashimiye. Nawashukuru. Ndabizi ko baradukurikirana. Najua wengine wanatufuata katika mtandao. Mahali nchi tofauti. Imana idakira nigo baheza umugisha. Mungu ambaye awabariki. Ndashimira timu ya media ya Winners. Nashukuru timu ya media Winners. Kubera ko Winners ni umuryango munini. Winners ni familia kubwa. Ifite abashinzwe ikoranabuhanga. Tuna wale ambao wanahusika na mitandaoni. Umuvandimwe amaze kwitaba Imana. Dada yetu alipoaga, uhagarariye media team, ambaye yule ambaye anaongoza media team, niwe muntu wa mbere wampamagaye. Ndiye mtu wa kwanza amenipigia simu. Arambaza ngo ese ko umuvandimwe yitavye Imana. Je, mbona dada yetu ameaga? Turakora iki? Tutafanya nini? Turabiganira na ntaraganira n'abandi bayobozi bose. Tukazungumza kabla ni bado sijazungumza na wengineo. Ndamubwira ati ntacho nakubwiye tutaravugana n'abayobozi. Siwezi kujibu kabla sijaongeza na viongozi wengine. Kuganira n'abacu. Baadaye mazungumzo na wengine. Ibyo twakoze twarabikoze. Tuliyofanya tukayafanya. Arambwira ati nabo bano basore bose bari hano. Vijana hawa ambao mnawaona hapa. Araza kubahamagara. Nitakuja kuwapigia simu. Bazaze gukora live n'amafoto hano. Waweze kufanya live na picha. Kandi batishuwe. Bila malipo. Nubwitange bukomeye. Hiyo ni kujitoa kweli. Ndabashimiye. Nawashukuru sana. Ntabwo navuga ngo ndibyo twakoze kubera ko ni inshingano zacu kubikora. Ni jukumu letu kutenda. Ahubwo turumva dufite gukora nibirenze ibyo twari gukora. Lakini ndani yetu tungehisi kufanya mambo ya ajabu mengi. Ndabashimiye bavandimwe. Nawashukuru ndugu kubwitange bwanyu. Kwa kujitoa. Timwakurikiye inyungu mushaka amafaranga. Hamkufuata faida ya pesa. Naje kana kazi niko nkora. Na kazi hii ndio ninaifanya. Kandi mu biro bazatwishura. Tena katika matanga wanatulipa. Ariko izo. Lakini hayo barabyirengagije. Wamepuuzia. Bumva ko tukwiriye. Ni lazima kubana n'umuryango. Tukuishi na familia. Turabashimiye mwese. Tunashukuru nyote. Kandi twifurije mwene data umuzuko wabera. Tunamtakia fufuo ya leo. Tumwibuka. Tutaendelea kukumbuka. Winners family tuzategura umugoroba wo kumwibuka. Winners family tutaandaa jioni ya kumkumbuka. Nibwo tuzavuga amashimwe menshi kuri twe. Tutazungumza mengi. Murakoze cyane. Asante sana.